Honorable, good afternoon. Good afternoon. Bibian Bokodi. Me Pacho Udini. Yeah, very Abubakar Al Hassan. Pacho, and I fancy now free a buy. What department bay? Actually, I'm an assembly member. I'm an assembly member. I want Cancer and Electoral area. Okay. And I happen to be the works subcommittee chairman of the municipality. Me Pacho incident is at that time on now over here now information. Oh, to be frank, over here and run on that program be a course for Newtown. So I was with my guys. So when the call came in, so as soon as the call came in, I just live about some 5-10 minutes away from here. So I just had to get the services of an Okada to bring me. So when I came, that's when we started mobilizing with the help of the assembly member who happens to be Alexander Mensa Chumesi. We started mobilizing the guys around so that we can do what we can before the security services will come around. It is alleged, say, a building as you for almost 14 years now. What community Munawi assembly member no? No cray. Now a dear so now beka a structure and kasana etisane. Let me describe what you're saying. Oh, no cray, because this structure was constructed around 2011-2012. Yes, so we can say yes, it's been there for 14 years. And I can also say clearly when you see the structure, you can clearly see the structure was not in good shape, So as a municipality, the other structures here are undergoing rehabilitation works. So we came and we did what we call the structural integrity, and we realized that it wasn't in a good shape at all. So about 2 weeks ago, the MC sent people to come and at least warn all those who occupy the building that they should desist or they should stay away from the building, because the assembly was about to do a demolition exercise on this. But it's rather unfortunate that man plans, but God is the best planner. Okay. Yeah. Sorry, Bain and our building, and any part of the saying so far, yet me a year or more every month. I don't was saying so and Ephraim. I saw any day mean to me, but I saw any day. But no cry won't say, and honor, sorry. And run as at and run, I think we realized that there were 16 people who were trapped, and yet me, in 13. And I trained there. I'm from currency. Okay. My person so far, the total number of me 23 na 3 every month 20 na the omo ayaresa bia omo J ayaresa ene wo figure out their money then they make me can say security services no and omo ma mo sa figures ni dia and the mo fa because here no near our grounds e bia me pull nkofo ha na me calculations. So the security services in the Amamuno, that should be the accurate figure. Yes. Okay. Madam was a pa na pay no ya buy me who say school no omo course na abrano so no mo fra no ni parents no any community mo no die ben na incident is see no o hwa omo panic no etisen. So I only maybe say CDA then ehun beba nkrofo mu but as an assembly no ye nhihye said the beya ebenya ye betimi amaya ya mom counseling because oba na wa hapra na wa wo ye maame no ehun kakra beba omu it assembly no ye nhihye said the beya ye be mom some bit of counsel omo ni nkola ni nyina no ma gi atum say oh sisi ade school no bibisa NCP. When you assembly my me say my last question. Eba no legacy project and I say other projects are government didn't who shemu awoye no. Say another government ba want to aso. Ebi na di oye ne say e di aba no. As an assemblyman, what advice will you give? To be frank, the meeting I can say when it comes to the legacy project, I can confidently tell you all the legacy projects in this municipality
is being worked on. Because it was part and parcel of a friend is saying common fund now buying with directives say it should be worked on. But it's rather unfortunate that this project in particular, a get fund project, and I only say get fund project in Sunu, it is a different source of funding. So you cannot use your friend is saying common fund to work on a get fund project. So there were their friend is letters from the municipality which has gone to the Get Fund Secretariat so that they can work on this. But later we realized that the structure wasn't in a good shape. So the best thing was to demolish so that we can be able to build a new one. Thank you very much. Abusia memobibia akwa eba Xposed GH so na Empress Media. Abusia ene mi bepie mu ewo Accra New Town. Wo hwe machia na ahei bia akwanhia kase esiye edan a yate esi bronu isu hanum say experimental school edan a ebu enei no story building eto aso miensa ebubu ama enipa ebimo afamu ahwere wonkwa na rahosam no say edan esi hanum emfie polepole dunan wei eka aban enhyehyeye get fund sika a wode ye properties akase ema community benefit no ebia na eno na enra enwumre enti ayenyan se na asori bia ni dini entimi emeto odwa omahyiemu ewa ha woye enwumre asori mpaibo akase munim Ghana fo ene wonyamesom de wonfa ni agro okobi ba kra wo besan so akofoforo na no na wogusu ya asori ane se nipa wo area mu hate ya ne se hukum na se edan nyina adwiri agufom ama nipa na hyase no na reho asefem se yebetimi omo ede omo pie na oba bia ya fire service nadmo na fein so police for na yen army for no so nyina eba beboa ye ama yetimi ayiyi enipa na omo hye dan ase no atimi apie ma emumiensa na ahwere wonkwa na won aka no yenya ne ntie se aduonu ne de omo da yaresa bia wo pre age wonkwa emofra enyina ewo mu bi na yare hosem obi beka se Ghana for kra de mo pasore dodo na mo pempaibo na mo pese na mo pese menua wo ampa ye nso a wo be ye den ye de ahye yetiri mu se ye hawo ne yamane enyina ne kamia ye sanka dwuma kra de ehu hia na nso obi ni mu jonku a ade beto so ochena na obi nim se anka wo ba asori nya de obesan ya kofie bie mu a anka nya de a obesi ha kra na wohwe se ne fire service foi ene officers akese abadwuma abamu mpanimfo ebeta ye kire MCs ni DCs ene MPs ministers fo nyina ejina mu bi o magire o na so fiti anadwo ama ade aten a wagusu ebo adwuma hu no se in fact o ma yade papa o ma yade ankasa o ma bom hu moden ne ma o mamo se wotumri kaja wonwuma gu hono mo eba be hie mu wa hanom se ehwe ye se enipa adan ye buagu o mo so yi on betimi ayi wo mo na wode security dogs ye use wo mo send anyentam aturantam kase bi sise ya na wo hwehwe ebo ama ye nipa ni firi mu no na omo nyina bebo adwuma me yi nipa ni nyina nti se de se wo hwe ne ekoso ya na ne wo bomode ya se wo betimi asesa enetie no na se bia anya bia se bibibiem ewo hono mo amatimi nanso no enipa de omo ayiyi wo nyina afiri mu ama won so a omo preje ayarehwe no so no pre eje ayarehwe na busu adwuma yefuei ayade ahanyina na yade a edan no edwiri ye edigu ye na oma sesa ni nyina ma sese ni akanie na won sesa ne mfutro ni ade nso eba no na fire service fo nso di wonsuo edigu su se ni ntutuo na won sesa no so emfa ohaw ni amane bi enkoma enipa etwa ehie mu ewa hanom esei na arehosam biemu ene se sukufo a eba school ewa ha New Town experimental school ene
die omo ntimi amma school na ya mo kwan ama omo amma esan se eye ohaw ne amane a so bi ate ane yam ehye no maputupuru e de ebo no nti omo abomode an said eye assembly aye ne kasa aye kire se wo pe council ne ade de ama wofo eni kwan se we ebo mu hu eye hu de but was ye nya mre kakra de ma omo na e calm omo emotions down sane be ya wo ba school a wo betimi anya adwomofan na omo de asua de enu ti na name of frey entimi amma school na ne yakoso wo ha wo behwe no masiesie sane amofra ne ba school a enya de a ebe ha omo adesua na aboa omo kanko mema wa ha mejo so me pa cho wudini ya frɛ me baba idi wadaroma area imo ahaya na wote mete college haya Newtown. Okay enti enra no abra incident ni si ye no na owo hefa na me wo fie makoya asore wi a maba me be fie pe na meti ye dasen na me hu se nkofo di mirika ti me ba ye na me se o ma me fa me ni behwe de esi ti me ba ya na chese edan na ejuri egufo na de ba ye ne se ejuri ye no emra na ye pam Sunday eye Yesu amane hu ne da isu kese etoye no anajo no etoye ne famframa na insuo no ene ma dan ni juri anka dan no enjuri insuo no ene ma dan ni juri chese insuo no etoye no dan na si ha no na hu ne se edan na si ha no edan ni de esi ho no metumi aka se edan no ahwani ni dan ni na dan no wo problem na problem edan ni wo no na esan company for to me so sa problem na no before anka nsuo no be den ebeto but company for so dan o man so sa problem na no ena nsuo no ye den etoy edan na si ha no wo so wo de be ye den edan ni si ho no esi ho sa keke wu edan ni si ho sa keke atamis ne si sa dan esi wo sa keke no mo amfa edan no so amma se eyase mesi ana obenten ena enye dwuma wo enti ye hu ya ne se nkofo bi ye asore omo be ye asore kakra odan no no mo ko ne bia ba mo ye asore kakra odan no mo ko ne bia ba almost started time ben ebi omo started anopa no mo upon 12 e wo ma no ma samba e bia 1 no mo upon 3 sa no mo ye no no mo ko enti eye Palm Sunday no on say Easter eba enti Palm Sunday no and also for the SS adia asore no obeya anopa oya anopa no pon 12 on be samba asa be ye bi enti mo ya na yes 3 no no mo apon na yes mo ko asa de chi amandia na so mo asa ba tese na ko mo ye no first na na Palm Sunday no say I say Yesu amane hu ni nti no omu we ba esese me de me bako na osofo bom pae ma me na me tinshira enti obi ani wo ja ni ba wo fie we kwa mama fa me kwe no we de no ko enti nkwala no dofu obi ade ne babae what you say obi ama enti nkwala no dofu wo edan ni enti tama o ti se adwuri na wo bae no wo be hu ha no na eye situation no eti say na situation in favor no ube jina dan no ho a uti noise okay say wait him we aji utumiti aje utumiti noise say noise koso ti say ne obi bebi aka na o bre no utumi say obi tiem so opemwa but nipa no otiem no opemwa no wa bonte no kwambe no be fa so akoyi nipa na ba ade ne esizi a esizi enti tokuru utumi say obenya tokuru kakra bi na watumi afemu akọ enti sa tokuro na omunya kakra no me nua adamfo mienu omutumi fa sa tokuro no ekoyi nipa 17 edi wom pie bae na omuko mu no otumi ko mu abese bia ha ne dade yi asana wako hu se sa nipa no ye den omugo ho empo no pela se no bo se akonwa bi si ho pila na aba beto akonwa no so na nipa no da akonwa na ase oda akonwa ne nchen enti ubo se onka no da wodi enti obo ne nan no hu se okeka no na no se o me da ha o na waye den watwe na no de na pie na odi ne be pie tokoro no mko no de be si abonten no dade bi nso SNC ekwan ne kwan a esese anka onya aso break
anase weda no ko twa na nke ho no bie a obetumi yi nipa ne tentem enu kro onya what I say eno ka se obepia saa dade no so ontumi nti o manage o de ni koto dwe wiawia wo fom na wa pia nipa ne saa no de naba na ninua no ogina bonte no so atwe no de nepie saa no mo ye ya no mo yi nipa 17 what I say nti na esoro no so ayehu nti ka se obeto team finfia na mfinfin so betumi ebu apa abemia saa nipa no nti na ase ne de eye inside juma ase ne ye inside juma wo ka se wo de machine be gina so a omo mu ase nyina be wu mo nti no o hwa ye yi sankrofo ni nyina fie no wunua na waka ho bia na omo twe nkrofo sese no ne condition ti se ono de ono no obeboa e ono no obeboa no mu yi wom ono ko yie to baaye no na fe kura no be yi natare ato ho oyi ni ntuma go pe no se nti ono fa chesel eni hama eno de baaye nti chesel ni hama no baaye no na pillars no ebi abroko nti chesel ha no we yi no we wura ho the way I can say na obre no wia no owie ye no ompra ye ni nipadua debi ono de so no kwako yi nkrofo no what I say nti ono de wampra but untumi so nya kwan ti sese na obenante normal se kwako fani pana unya kwan nti ati se u fa fom odini sawiya wo fom asori a ekoso wa ha no obetimi agba asori ni din unima asori ni din asori no pastor no minim ni din okay na asori na nkasa nso asori no once akosori na eti se enya asori dan a yesi a yebeka se ti se Duncan Williams obi nimu anase ya fense pata otabe mu asori bi akwa eti se yenhia na ya asori enti asori unche na hu asori we di se asori we ni dini anase osofo we ni dini what you say but yeah amonfo to me be shia no mo ya sorry owi a no bia kofie but edomba omunya dom wo ho but asori no asori ni di what you say asori we your friend say your friend say pray for me dear obi a enyumere sorry dear mo say mo na eno na jo no abra eye world try say wo be yi nipa no na police for fire service for security personnel sa ebegu hanum nyina no wo hwe nipa na wa run na wo hwe omutimi dan enipa na eno anajo me fi ha 1 o'clock enipa nda de ye no untumi nda ye nyina na epese obi apese oboa betu be ba bedu ha no niema odi beboa na ewe he nipa ne hyasase na se obre odiem dotie na akogu nu so eden ekwan be na so be fa so akwakoboa okay eno na say bisa ye ho since Rollins time I see dan we see ho no mo ene e de sa atwenhyam kase ya ban no e den na abeka kire eye aban se wotie wu a de mekatimi aka kire aban ni say we na esi no mo maybe sipium because enkwa ehunya okuta pimpim pepepepe ewiase trillion untumi ntonkwan enkwan any store any shop any bebia na wakasa medenkwa mediska kotonkwa efuru mu a asa you can never get it back again ukura pepepepe unyankwa ukura dollar ukura euro ukura pounds unyankwa nti nkwa ye very important nti obi amone nkwa ho ban okay dia memetumi akacha ban ni say on protecting life ubesi dan a enye dan kase o edan chakre bi na dan ni tiapo na betumi aboa nipa nkwa 2 3 eyesi se obesi dan chakre be kunipa na me kan wacha se nkwa ho nya me ni nkwa ka me nyina ha no nkasa me wu ya akomi no be kasa nti nkwa ye very important ye protecting life nti me nkwa no ene dosun because mama phone nyina obi ankwala di na chi bai say ye ya sorry we are na me de emi yakra baako a me wure hwe onu me ni nati college ha girl no me ni mama ne mama onu be ya sorry no anko fie e no se adoa ko na ma ye duane ofi ko fa breme
na mindi na me ye last one we are na makointi get ni sequence ko fa aduane bai oba no du ha aha pepepe bia we filling station wo no e no hu say anyina ye wusie mo e no say na dan into hwe na dan ni no say na edan a mi ko edan ne wen sa na dan na juregu ne maami hye ne maami aka chenso ko fa aduane mre no no ndi aduane ne kuta no ene chense te wa no di aduane so no say na me maami we pia na so se dan na say maami mfre no oyi phone o friend man no maami ko obi amfa wa frɛ be 10 times obi amfa na chese ne maami hye dan na say phone ni da baby boy maami no so da baby maami no so mpeke phone no so ringe it be say dey na esie mo who can respond the call enti nkwa no wen nkwa ne call anya duane ne kra anka akwala no so kan ma o kan ne ho enti duane ne save akwala no se kofie kofa duane bre me okay yo what you say enti akwala ne de sese wada ne ajanka o fie no amene no we fu ame na makoro me krokro no we jai o kan amada wasepa yes enti yeda so e wa ha ne e be ko beba bia nso no ye de beba be som mo fefefe eso enti man ko beba bia se obe stay tune ne ye the update bi e be ko so wa ha no e beba be som